ka khubor ni ka por ka de kaei kata ka weipat ka gospel uei uta uei par Jisu kaei kata ka weipat ka gospel uei par Jisu dan bukan kamshai ha kaei kata ka jingialap ia weipat Jisu dan ka jingialap ia ka weipat ka gospel haga shiti Paul ga baar shi no Korin ga no ba Kawei ga kot ka balai Paul ong gumne okay yang shupri ga kot besar namar lada unu uwan ban yalap ia weipat Jisu ia bangingim syam la yalap lene pila pediang ya weipat mensim ya ba pim syam la pediang lani ubala yalap ya ubayalap ya weipat ke gospel ya ka ba ngim syam la yalap upolo betayo ong lada don mano bayalap ya ka weipat ke gospel lani pila pediang ya kawaipat ke mensim lani ladon bela ya kawaipat ke gospel so ngiyo ibadon kawaipat ke gospel ngiyo ibadon waipat mensim ban ngiyo idon kawaipat ka udon waipat Jisu kata kamut bod don ardli ke Jisu lani armut ke Jisu haji syadon tangwo Jisu Hare ya gerukop hare don pat ke jak khubor ke bayalap ya ke wepat ke khubor ke upol mut bangayu upol mut banong kumne ba omdon syu de ke wepat ke lenti ban yo jipen im like no Jisu don tangwe no penim utau de Jisu bat barok ke bo Jisu le bat ke jinget bat ke jipen im ke dei bai tang de ke jinget hau Jisu tang da ka jinget kata ka de ke jinglap jong upol kata ka de ke jinget jong pol but namarba uno penim dei tang Jisu lara don ke weipat ke khubor ka ba ong ba dei ban lemda pi le ye kanile ne ye gatai wala da pinget makana Jisu pimyo jipenim kata jing ong kum ta ka de ka jinglap ye weipat Jisu sebab pol ong ke jipenim ke don tangau Jisu namar ba ke jipenim ke don tangau Jisu telada lada yelap bat ong dei tang ban sungai Jisu henre de ban le ro ya ke ya ke ne ya ke tai nuksa hagi jiu ki kini gi Kristan ngam kren ye gi jiu gi bomde gi Kristan kren ye gi jiu ye ki banget hagas pasnem ge benengkong kiron gini ki jiu ki ba nget ho Jisu but kida nget ro but kida ong ro but dei ban ot share yo briu wala da nget makna Jisu hare dei ban ot share yo ye ki senran kata ada gar kom perkat jong ki briu hagas pasnem jok ki jiu hagas pasnem ki jiu ki banget ya ya ke gospel ke bawah polilap ya ke gospel ke bagi apostol kilap bat kinget ba nam bat kiju wala de kidai makna ki bange Jisu de bon ot share ki kata ka de kom perkat jong ki jiu to por jong ki Kristan jiu ki jiu ki bala kala Kristan wala da ngagri khtin gamlong bade banong kala dan re namata ban yo sngoto haga kam jong apostol no bakhatsan kad khot benengkong ki kenegade ka jing ya nya pedeng ki apostol upol bat kine ki apostol ki belong apostol hashwai u ki bade ki sunran jong Jisu kadon ke jing nya namar maki ki elap ya ka gospel ka jong Jesus Christ bat kum joro namar bagade ki jiu te ki ot share ro ki breu namar kene ke jing ot share ke de ka system
kabodon hakiju kadai ka jing pendep niam jong kiju but ki ong ba lam da ot share bru unam yo jing penem kat khot ban kong kumne don shibun don ki katu gane ki bru ki bawan na judia ki bada hikai ki bange but ki ong lam da la ot share pi kat bukum gata ka anjo Moses dalele pinom yo la im mano berkat umta ki berkat kumne ki kristani tam begini kristan ki de ki jiu ki balange yo Jisu but ki ong badai ban ot share ya ki bru ki bakala ki deban ot share ya ki bru ki bange Jisu kom berkat jeng ki jiu gade kami kumne na marba ka don ga an haki bagata ga an ju ki gade kumu uju ushenrang bru kat bala lada do kin le keleng kam tam yogi Parisi ki bala penkerpang lede syaka jing shikri blai ki Parisi ki julai keleng ban job ye ki bru bakin kelaju kata ga gawe ni ki kam jo ki ban let job perthai ban pen kelaju ye ki gentle ro ba Jisu Ukraine ye gene bor ong kordit ye pigi Parisi ki balek shadow shileng gadurio ban pen kela jiu ban pen kela niam ya ki gentle te ndah pide ban kela niam yu ban kela jiu pa yu gum to ban pelong yu pen ban ukon jeng kedujok arsha palat ban ye pi so gawai ni kam jeng jiu kedai baki let shadow shileng gadurio ban let chikeleng ke perthai shadow kut ke perthai ban pen kela jiu ya ki brio ki bom de jiu but kene ko berkat kadang don wat hagi bangai ro kebala dai makana gi bangai yo Jisu kidang mut bai dai ban ot share yo kawai na kerukom pen kelaju yaki gentle kedai kejing ot share cuma tang ada jiu ameng ada gentle but nga pediang ye geniam jiu kaya bang ada ban le ngadai ban ot share kene ktin ot share kam dai ke ba sungu tenat ban ekran ha public kumne sipo YouTube namar kedai ke ba sungu le rang ban ekran but kiju wala de kidai makna ke bangi Jisu kene ke konsep kene ko berkat kadang ne bar ki ong ba dai but wala de ngai makna Jisu dai ban ot share yaki kat kum ka anjo Moses de lada people kam shrum haga kam jong apostol bakatsan kadon ke jingenia ka ba kraw but ka Bible ka kadon ke jingenia ka ba khluit ro ka bom dai show ke jingenia ka ba kai ke jingenia ka ba khluit hado ka ta ba du pol ailat bor ong ngim don kam man ot share yo bro ngim don kam man le igeni ga hukum jong ga jing ot share ban yo ajin prem te khadu kharwai ke le poi ke le kut bat ki ong to te na ot share tang bang ngin tho u Jacob u badai u rangba jong gi apostol hagata ga por u yang bor ong u Petrus ro udang man hakeni ule yalap sepo seyeng jong gentle bat don kam ot share ge gentle u bleu ai ki musim ba khoi tang daga jingai te kum ta ngin ye pun kut niang no kum ne kin bangim don kam ot share ki re ngin tho ye ki katu ga ne gi an ba ki dei ban kendia kata ga dei ga an banom bams nam bat kani rang sa kawai ne ki dei banom bams nam bat kata kala kalong ro kawai ne gi kai hakikat tu ne gi balang ha ne gi sgi bat banom airo ga jingkenya shaki banom aro ga jingkenya shaki blai tha kita gi dei ki rekom tho ki dei ki jing tho jong ki kap tu ga ne bakida ki tho shaki ne gi bang ki bom dei ki jiu te yeah. So, kaya ka ba ki jiu ki kini Kristan ki bere ki jiu ki perkat kedai ba kidai ban ot share ya ki gentle wala de kidai makna ki bangai so upol utho ye ge shiti jong u shaki nok Korin namar ubna ba don ki bru ki ba kum kine saba upol utho ne shiti jong utho ye kini kente namar ubna ba don ki ba kum kine ki bru ki ba yalap hi yu Jisu tang ba ki ong ba
Jisu to Jisu tambah don kam hipat ban le ye kine gitai narot. Hello. Nagata daw ong ayos ngo badon ubayalap yapi ya uway pa Jisu. Kamur yu way pa Jisu kamut badon armut ke Jisu so ngilap yo Jisu yang Nazaret ki nepat kilap yo way pa Jisu le se ubadai na Bethlehem. Kamlong ta. Kine ki briu ki bawan yalap ki bomday na group jong Paul kine ki briu ki lap yo Jisu jong ka Nazaret hi kumno ba blay ulo pelong yo Chris bertrahi ki lap ye kata hi jo tang ba kipen kle pa ki ong ba gajibunim gadon tang Jisu jong ka Nazaret ngan penipi na ke Bible ki hine ki belap yo pa Jisu tong ini pek kumba galong ki belap ye par Jisu ki lap ye par ke gospel ki belap ye ki ba pediang ye par ke mensem ne ye par mensem kat khot ke ba khat lai ke ong kum ne namar kum kine ki bril ki long ki apostol balam ler so ke kita belap ye par Jisu ki belap ye par Jisu de ki apostol balam ler ka ba ar ke kam jugi ke de bekin ki nong trei baboman ki ba penseriem yala de bab ki apostol jong Chris. So, ki gini gini lap iwe par Jisu. Kine gide ki ba penseriem yala de bab ki nong yalap jong Chris. Ki gini lap jong Chris. U Paul, u Barnabas. Lani ong yo Silas war Barnabas u senge esteng lanti. U Paul u Silas kile ki nong lap jong Chris. Bat kine ki briu ki penseriem yala de bad kine badu Paul bad kinoelap jong Chris ki kinoelap jong Chris kine ki belap shipang ka hok kabada ga jinge kabada ka hok jong blay kata ga jilap jong Chris kita ga gi apostol jong Chris kine pat gi penseri mele de bad gi apostol jong Chris u Paul khot ki apostol balam ler kat khot bakasau ngim phalla namaru syaitan u penserie mil de bat u angel jong ke jishai kini ke angel ke jisha kedai la urban transit eka ki balapha lene u balapha lene u de apostol khot khasam namar kata ngan pulih daga Bible kasih kanong gaba Kawei khot gaba khasan na margata kamlong gaba phalai lada kita gi shakri jong ro ki shakri jong syaitan ro ki penserye melade ya ki shakri ko hok ki ba gaba kut jong ki kalong gaba kum gi jela joki upol ongim sngo phala wala da ki pen seriam lade bat kita gi shakri jong go ke gi shakri go ke kita ki ba shakri go de gi ba shakri ya ko hok ko jong blay upol khot hage sti jong uchi gi nong korin nong ba ar angal nong ba la sti ba ar nong ba la u ong ba kata ka jing shik ya ga jutang ga bari mat jutang batma jutang bari khot ka jutang bala tho ga dak kadak bala thok humau bat kade ro kajing shikri jong kaji yap hare yaga testament go thamai ka bade ka jinge u khot eka kajing shikri jong go so haba u pol ong u soitan u penserim milade bat ki shikri bat ki nong shikri ya go kamo ki nong shikri go kide ki nong yalap ya ka jinge ki nong yalap ya ka hok ka bade ka jinge ki nong yalap ya ka hok ka jong blai ta ga jingmut jong Paul but ngipuli kam shrum ki kita ki ba kita ki belap we par Jisu khot ko arpo lada don mono uba walam mepi shek jinglom rao khot arpo namar pi yaisha lada don uba pen long rao yepi u eto uno ilap ye we par Jisu ude bri uba wan ra ki bri shek jinglom rao so na de bule ke Bible ke testament thmai ke jinglong brau la de bule ke kam jo apostol na de bule ha ga sti no rom na de bule ha ga sti Galatia
Lene bat ke kam juga apostol na bakatsan. Lade pipule pinlap bag lengkor jong ke jinglom rau gade ke hukum. Hello. Kelengkor jong ke jinglom rau gade ga hukum. Lade pipule haga kam juga apostol. Tahu nama ke por kemudian kam mani pai. Nama yok Islam. So kini lap wepot Jisu dai kibriu kibelap kiba penwan biang kibriu syak jing lomrau. Itkot arpulai. Ngan puri syak itkot arpuar. Hatu kilong ki Hebrew. Kidai ki Hebrew. Kemud hagi wepak ikhtin hoot. Kita kidai ki Hebrew. Upol om mangati wa kamtam. Kilong ki Israel. Upol om hoot ngadai mangawa kamtam. Kidai ki sembajong Abraham. Hoot mangawa kamtam kumut kumno kine ki belap wepat Jisu kidai ki Israel hi kidai ki Jew hi kidai ki Israel kidai ki Hebrew hi bat kidai ki sembajong Abraham hi kumut kine ki briu ki belap wepat Jisu kidai ki Jew kidai ki Israel kidai ki bawan na sembajong Abraham hi so kot ke arpulai hatu kilong ki noilap jong Chris upol ong ngakren kumube mangati uba kamtam kumut kumne kine kibri kibalap wepat Jisu kide kibri kibalap yo Chris he kibri kibalap yo wepat Jisu lene go wepat ga gospel kat kum go konteks jong ga Bible ngimbe ban hikai Bible shabar jong ga Bible de ban hikai kat kum ga jing tho terleter bat ngilap ye jimut ayu ngilap ye jimut ke kren chpang ke so kini noilap chpang ya wepat Jisu ye ga wepat ga gospel kidai ki Jew hi kidai ki Hebrew kidai ki Israeli ba kidai ro kibilap yo crazy ngan pure biang are they ministers of Christ? I speak as a fool, I am more. Hatu kidai ki noilap yo Chris upol ong ngade mo kumot kini kibilap yo wepat Jisu kidai kibilap yo crazy to lada ngapule sharum kadang bon nganong pule sharum ngan kenti sega city sinong Galatia kadong gaba nukong kat khot menriu upule gamni ukun kumni ngan pule Bible kasi ngas ngau longo ba pila kenria no shen kata na uta obala khot ya pina ka jing ai eu Chris shaka wepat ga gospel onla banga shaka wepat ga gospel. So, upolu ong ngak pela ngak kendit threat ban yosno ba pila kenriate na ka jing ai jong boleh shaka wepat ga gospel ngak kendit threat borong kumne khot banyo oh sorry ka bomlong ka wepat ga gospel upol ong pila kembria naga jinga eu bleshe ga wepat ga gospel ka bomde ga gospel kumne pila kembria she ga wepat ga gospel ka bomde ga gospel ga bade hare tambadon ki ba pen kuslaya pi bat ki ba kwa ban pen kelas ni ga gospel lu Chris ki kita gi bri ki ba pen kelas ni ga gospel lu Chris ngin pek shirum kita gibri kiba yelap ya wepat ga gospel kiba penkela sniu ya gospel kiba pervert kiba penkela sniu ya gospel Chris baru Paul penmena ya jingtim ya bakum gine gibri kiba yelap ya wepat ga gospel baru ong lalu mono belap ya wepat ga gospel ya wepat ga gospel ya ka bangingim syam lelap tu au tak beri ulong bala timno baru Paul ong ngiritin ong wat lado de makanau angel ro utau lado yelap ya wepat ga gospel ka bang ngimde ka bang mde ka bang ngilap to utau beri utau angel ulong bala timno ke gospel ga Paul yelap ga gospel ga Paul yelap ka ga gospel jong ka ubahok u imde ga jingai ka gospel ga Paul yelap ka jong syapang ga jimpun im ka bada ga jingai om de ga jingle syapang ka hok u blai kabawan da ka jingai
Kata kada ke jingilap jong Paul baru kuat ye kata ke jingilap ke gospel ukres. Teh hendrai don kini gibri ke wan bar kiba pentingit kiba penjabok kiba penjeklia kiba kle jak tung ye gospel but upen mana ke jingtim hlor jong ini gibri kiba le try kle gumne. Ngimpai ke kita lalu pule kam syurum golong baar namar kam om don Paul ban pule kumno Paul batai kumno kelana kan yam jiubat kumno Jisu le jiri ubalong boy unoi lap shege gentle ngim don Paul kita ke Hagono ba argad khot ke ba khatwei kawai ke por ke bo Paul ami u Petros kenapa pau Petros u poh Antioch ka Antioch kada ke balang jong ke gentle sebab ka Antioch kada ke balang jong ke gentle but u Petros u poh Antioch ba ke babel kong u yabam bat ke gentle hare endah ba u benapat ba ki don ki senran ki don ki bange ki bawana Jerusalem ban le jingo ya ka balang apo Antioch u Petros u le menle kumbo tip kum bom ju yakhle bat ki gentle bat bible kong kenria na ki gentle bat ya bam shu bat ki ka bible kong habo polo tip ka udom apostol briu batho ega testament batama shiteng udom bat su tenat ye kata ka jing bat Paul khot ka kata ka jingle jong Petros khot ye kata ke jing arsa barong kum no me ujiu kat khot khasa ha bole yo i ba kita ki ba ya don lam Petros bat ki perlo chung kim ya kat ba kum ke jing shisha jong gospel ngal ong Petros hakmat jong ki baro me wale ujiu me im kat ba kum me im yalade kat ba kum ke gentle kat ba kum ujiu bale Paul me im ka ba kum jiu namar Paul tibaru yo tiba ju im bat kum ge gentle kamu ya bam ka konteks ka de ba Petros bam kum ba bam ge gentle ngam tip namar ki gentle kim don hukum ge ban bam ge ban kendia ki bam na phang ngam tip le se ki bam do sneng ro ka ba bal klem ong le se ki bam rabiro le se ki bam camel ki bam urro tangba ki gentle ki bom don ye ga an John Moses so kide ki bru ki bam na pang kapa ki bang te ya Petros ya bam lem bat ki gentle ka bible khlam ong ngam tip na kata daw ngim kren palat ban ka bible ka ong bana ba bible ka ong so Paul yo ye kata ka jingle arsap John Petros ula ong Petros kumno me im arsap kumno me im arsap kumne Paul ong yo Petros hakmat jongki ong kumne metim le ngi regi ju dala daga nature daga kanja ngi regi ju bat ngim regi nong pop kum gi gentle bat ngi tip bo om shol penksan ya ubriu daga jingle go hukum retang daga jinge yo Christ Jisu habang ngelenge yo Christ Jisu ba on yo penkesan nyingi daga jingle ke jong Jesus Christ om gat bakum daga jingle jong hukum namar daga jingle jong hukum om shol penkesan ye gawero gado kini gidi gikhtin ge ba Petros Paul kren yo Petros baru Petros utip ha om shol penkesan yo briu daga jingle ke hukum namar ulet ma Petros ulet ma haga ying jong Cornelius ba utip ha Petros ba om shol penkesan yo Cornelius daga jingle ke hukum Cornelius de briu ba uneu jiu so uneu gentle ubam kum ke jiu walada ubam kum jiu ubam kum gentle te utip ha Petros ba om shal pensan yo Cornelius daga jingle hukum haretang daga jinge Paul wan baru penbet ukren usnen yo Petros haleluya kabas ngo tenat gede bo Petros keliang keten usngore baru pendem melade nang ta betip ngarang aji kai ke kita gibru ki belap ya weparu Jisu ya wepat ga gospel kadkot arhuwe ngam syam pelen ga jing ai ayu blai bala daga hok kalong daga hukum kum ta Chris uyap le na ka konteks jong ga Galatia ga gane ke gine gibru ki bawan bat ke gine gibru ki bawan bat ki ba yalap ya wepat ga gospel kine gide gibru ki bawan kine gide gibru ki Jew hi ki Israel hi ki badero ki belap hi ya Chris hello, kibelap yo crazy.
tang ba ki ong day ban sumar ken yi hukum mu Moses day ban ot share ken day ban kendia ken naga bam gadi om day ban bam ni day ban bam ni ki bru ki bay lap yu Chris tang ba kia at belo ki at sini hang ni hang tai ban pentiang ban pen bang belo ya kata gospel kimut day ban le kum tak na makan bang belo day ban sini day ban at piet day ban bu rensun day ban bu igani ga tai khnang ba gospel Chris kan bang de upol uong long bel tim yo taw ba khle walau day makanau angel long bel tim yo taw angel baru Paul ukot ki upol ukot ki apostol balamler upol ukot ki syekri jong syaitan ki penser yem baru angel jong ke jinshan ke konteks jong ke Galatia ke gini ke bawani labe ke wepar ke gospel kini baro ke konteks jong ke Galatia baro ke jing thok jong Paul ke ki bri ki be lap ya ka jinglong brau ki be lap siapa ngane ke lengkor jong ke jinglong brau ki be lap ye go hukum ki bo ong day ban im kumujiu ho nginge Jesus Christ chabas hallelujah praise the Lord tang ba day ban ya im kumujiu hi day ban le gane getai nang kata daw Paul ong nextin ladang ngam pen le no ye ka jing ai Chris balada ka hokka long da hukum kum tau Chris uli yap ne bala ong nextin namar ki yelap kum ne ong ka jibinim ka dono Jisu hallelujah shandalaba tamba deban lero ye kata deban sumar ye gane deban sumar ye kata deban bam ye deban kendia na kata nagata daw Paul ong ngamsyam penle na ke jinga blay ledang dang ong hapan ong deban sumar gane deban sumar kata deban le ini deban le kata deban bam ini deban kenta ye kata leda dakum tahi upol uong ngapel na ke jing ai ukres kemudian kita upol umur ban ong kumne ai ba jing ai kan ne tang ka jing ai nai pani khle ka lada pipen khle ka people ne ke jing ai ukres baru ong lada ka hok kawan dag hukum ukris suyap le ne ngahi ka ispang ke kita bo yalap we pat Jisu ke kita bilap we pat ke gospel kini kim de Krislam kini kim de kita Krislam dia ki perkat ke de memene syaitan lene ki ba persau Jisu no kini ki beri ki bilap Jisu hi ki ba don nagaliang jong Jisu hi ki ba temu ki ba perkat ba ki de ban treji tong no mata Jisu hi so ban pensuk ya ga jing tre ya ga jing pendep jong Jisu ngiru ki de ban yarap Jisu ban pen kamsuk yu kendiat kat bangila kini ki de ki breu ki belap hiu Jisu hare haka jing bata jong Paul khot ki bedegi Krislam ler khot ki bedegi apostol ki babakala ki balam ler baru khot ki nong ministers of Satan ki nong syekri jong syaitan ki nong yelap jong syaitan khot nong balai ter wong agi Galatia ba be yu e pun thame pi ba pin kan ria no na ga jing shisha ke ga jing sha ga dai ka gospel jong Chris ka ba de be tang Kawei u bhog dim da ga jing klem ko hukum ka ta ga jing shisha ga de ga ne ka jing sha kam don artli kam ji khle ga jing sha ga ya sa Kawei ka jing sha ga de ga ne ba ga dai ka jing penim ka de be da ka jing ai Chris da ka hukum baru Paul ong uebo pentame pi pila kendriano na gajing ai na gajing shisha but ha persya ki kemat je pila sak nar pnayo yo Chris kemut kum dia Paul ong balai mbiang mo gajing sak nar pnayo Jesus Chris kam biang mo ne pidang don kam bane perkat badang ka jile Jisu ka biang ken hoi kala biang tangba tangba ka tagade ka jimpen khle ka jimpen tinget ka jimpen jingmut ya ga gospel u Chris ba uong ini tirong ya kene tinggal nang pila pedang yo mersim da ga jingle ga hukum ne da ga jimpen sno ga jingai kemudian ka bagi tin pila pedang yo mersim da ga jingle ga hukum ne da ga
de ke jingialap ya ke gospel of Christ kepada ke jingialap jong ke jinge kepada ke jutang jong ke hokublay ladang akalipi ni ke kalipi baro pitip baki Galatia ki priang yo mensim da ke jinge ki priang yo mensim da ke jing sngau ya ke khubor jong ke jinge da ke jingle ke hukum Hatu film dia bejero kata haba film sedang mesin ada pendek pi gedo merius sedang mesin sedang haga jing sedang haga hok kepada ke jinge kata kadai sedang mesin pendek ba gedo la pendek pi gedo mot la ringpa biang ki baki hab biang hakani ka jinglong bra bat ye kata la khodeka ka jingle jung gedo uta uba okay gal khot man riu yo Abraham lo ngai bananya u go blai bat kum ta ter pol utho bat utho yi gine ke bat baru omshol penkesan yo Abraham da go hukum rela penkesan yo Abraham da ke jingle ter ba pure hasito ka siti Galatia bro Kawei kadai kene bo Ukraine Jepang ki artling ne jutang ka hok bada jingle ka hok bada go hukum ka khubor jinga ne gine ki egida ki bayalap ye go par ga gospel ki bayalap yo par Jisu ki ne gida ki briu ki bade ki Jew ki bade ki Israel ki bade ki bakhot gida de ki apostol tang ba ki lap yo Chris ki penkle ya ka nagashiti jong kinong Korin gulong ba Steve Arm kinong ba Kawei kong pulimentan bat ke siti Galatia ka konteks baro dan nagawai pat ke jingbatai lain ni ki bailap yo wepat Jisu dan nagawai pat ke jingbatai lain ni ka konteks ke de gani ki noilap yo wepat Jisu ye ga wepat ke gospel de ki brugi ba penkle ye ga gospel daga hukum daga hok kepada hukum ka jing penkle ye ga gospel of Christ daga hok kepada hukum kada ke jingialap yo wepat Jisu kada ke jingialap ye ga wepat ke gospel long bala tim yo ta bailap ye ga wepat ke gospel yo wepat Jisu ngaklam tim ngam tim tau pol tim open brai ke jing tim hau ta breu u bailap ye ga wepat ke gospel dan ga wepat ke jingbatai dan ga wepat ke jingbatai lain ni ke jingbatai kamdan ar let's say ko katar ulang badai tang bangani no ke jingbatai ka de balong Kawei but dan ga wepat ke jingbatai lain ni kinong ki bayap i wepat Jisu de gitu gibreu ki badai ki sembah jo Abrahami ki badai ki apostoli ki badai ki Hebrew ki badai ki Jew but ki badai ki bayalap yo Chris kira gitu gibreu tang bagi penkle pat ya ka bat ke jingmut share ke badai kat kum ga anjo Moses ki ba penkle ya ka bat ke jingle kepada hukum kita gidai ki noilap yo wepat Jisu yo wepat ke gospel lada piwat daga wepat ke jingbatai ngamtip kumno philap yo daga wepat ke jingbatai kane kadai tang maka ke jingbatai kira gitu gibreu haleluya ngin sekendo wepat ke por